team Hokip and Songlong Gamphajol kahin kum som le kum ko kahi tu ahin zipi Women College in PHAL BA 5th semester kasimin jile Zewings institutions of cabin crew course sangala laita he kay thanom na ho chu lam golse jile modeling ahin ahin ko agatuk le ko dai chu to become an international flight attendant jile ultimate goal to win Miss Saitu Gamphajol 2021 kipah goodbye. Jury members, game amin to hile at enjoy hoi sitho mo pung kopya kong kahin kung som ni kanaka kahin sulit tuang BA second year simpet kahin game aga thano malang to hiya hile lasa and designing my own clothes sulit kahin mo to be ben to hiya psychologist as Saitu, I want to be the first person in our society to take a step about mental health. And I want to use this platform to convey a message on how important mental health is. Thank you. Goodbye. Semester July kahin, lima ka tulog na
chu le sa hin le yang ko min na sai po hiding hi kalung tu kin pe ding ka ki pa e Sige ata lalo enjoy hoy jong loy kun kumin phang chule ko tom ta kun ko gang wa ko la kahi tula dua kendriya vidyalaya le mukhong na polsom le ni sim lai kahi chule ki malung to be band to he less successful model ji hi ji ta ki hani ki successful model hi na dinga ke dinga ma sa pen platform aginem na pen chule hoy pen hi zain lamkai ahin gonga lamkai ho chunga nakipah jury members na bon sawin aveli ni thapa Kima min che hi le kim ching thing sing son mot bung wang kho apat ke hi Kima tu hin kum somi le ni ke hi Don Bosco College maram BSc Botany Honors in Kazawin tu le tu hin Medical Health Directorate Noya Health Worker in Kapagi Kima kaphat onga kathanop na chu lam chule bon hui chule chapang neu cha la ta nok taung phom nung ka be ni iman sanga ka hi nom chu a hi le a good entrepreneur because I want to create my own business and be successful kakipa e na bon sawin avelin kun si bay Saitu Gamphajol cawang kuna hong kipom ulinaw nulepa ati ekang nabonun san pa kamin panay kimong kip kusam lagit Gamphajol thang buwang buwang kunong sayin kahin tutuhin bu somnani simlay kahin sile kathanop na penso hile Kay man kanya wakon kain tuk suile, numay zo sila ahoy pen at sing pen ni kan pen. Kay kun sipat kain, bisi chun kapo katon lam na lolin te din tihi, katop sila kathanong na pen ni. Kagiway ni biyosi, kutsubay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
ที่เป็นจังหวัดย่างที่ไปตาหินที่มาตลอดแต่ชูกำลังโกกับวินเลสที่มาติดมาตุกมีเป็นเลนที่สั่งเป็นชูประเทศเฮดฮีอาเซียชูประเทศเฮดเลนรอที่หน้าสานเองไปกินไปเองคุณจิมา Contestant number 10 now we nga na team so thang Saitu ang pop ka kumi som nila karahitan no to ahin in for government technique diploma in pharmacy ka simlay hin katalong na ho to hile lasa alam tule in suthi hin kahin kwa katuk pipen to hile may long hita hiding hile kikipeni pinel sen na buwan sa amin Kayong pitong kahoy! Tutuahin nila sa lem sa permayna kung sa mag-edin. Tutuahin, klase na yan kasi light tahin. Lima ka nung nagtahili, 18 to. Beauty pageant na, kitya, hindi ka tanong eh. Ngayon ko, katoy katupin, ahili. Namsong kasunga. Scientist! Lohimta, pageant kagahino. Kagipi, sabon tayo. Jury members. Once again, hello everyone and respected jury members. I'm so grateful to be here in this beautiful night. I am Simran Sharma from Charhazare. I am 20 years old and I'm pursuing now BSc third year Presidency College, Mottu. And I love to do paintings and sketching. And my aim in life is to become an artist. Kipah, good chipah. My age is 18 years old and now I am pursuing BA first year in Presidency College, Mottu. I love to do painting and my aim in life is to become teacher. Have a great night. Bye. Goodbye.
Joseph sangai pro class 12 sangai kahi Khat ong na thanom ta ka bol chu hi le lan ai sim joy point le ko le thanom ta na bol ko doi bi pen chu hi le doctor khati tin ye hi ki pa e Peter Sauce na bon Javin ni thapa Kema Kim Jong Hoi Jong Loi Lover King Jang Wang Hua Kun Kahin Kum Som Legena Ta Kahin Kathanom na benjo hi le lam chule la sahi Kain Hua Kadelek Katup Thupi benjo model hi ka kipai goodbye Katuk jing chuan hi a hi le Saitu Gamphajol tsunami sladin hi a hi chule kon pha chi a nei ti hi a hi kani pai a me ni pi ke dong se ka kon Javin pu ti pai Delhi University BA 5th semester simlai ga hi keima thanok na ho choi hi le lasa langai chule thupi bana ne theine zo hi ke hin kho itu ben choi hi le social worker here a whole society it sanga akhan to che na dinga panlen ta kala no mi ai bi so si ko ji be Judges want to let me think was on say the one talking Zapa. Game mom into I don't him hoki, Kakum som le punge, Chikule Bangwa, Korung say Lendo Kahi. Game out ton of the lam here, ton of the Tamtakanizing Hilla, Lekasim, Langay, Chile, Baja, to Abe Suho, he gave a ton of the bin here.
ทีมศิลปะngahin Eclavia Model Residential School of Untua Panachayan Duduhin Lesson Student as coaching kalai nahi mi tam kahi thua tapial kunal kithupi thein dola thangcho choma kithupi thein hilake pa doctor ya mi zendama kithupi hi ke katha no mi nahi mi pite hazo se na bon chabe coach bai VIP ho zana salam kain pe kamin hoi cham kim ho kip kuhung ko na gam ki phai bang ho gang ko pi district kum som la gate tu terihin simlai chapang kahin lain ero uja mi sagi la ali channa kahin huwa ka thnop na chu hi le lam la sa chule phalong ka nei sun ting le kanu ki thopi na thai chanin ka ki thopi sin kahin huwa ka thnop na pen chu hi le supermodel hi na ding si chun lai muna hi ke dinga platform hoi ta hi si chun lai muna hi kalung tu mo so dinga hung ka hi mi pi zon si ko chi pai Saitu Supermena Tutuahi Eclavia Model Residential School Gamnom Supermena 12 Kasimlayan ni Hepinan Tanok na tampi ganin Inla Mulpi Les Sports Lampang hi kathano me Chule Kahin ko kato ilay katubhi Aerostes hi Pipinong se good sibay
neurosurgeon khat ka hinong e ka kipah e ni pite zo se good chipah Tourism and Hospitality Management course Imphal College sa kazil zinglai ahiin Chubanin Bobinam Zong Kumalampara kazil zinglai ahiin Kahin ko kathanok chu Bon kui chile Chapang hiawot le Pite pute hoto Hun mat wami kathanok na ahiin Chubanin kahin ko katuk tupi pensu ahile Kazil nalanga milo hingta hiya sumle pai lang hile lungtim lang hile mite adinga kitopina miten phatsom na nei theina diu hi dikanomi takipa e